İsənmisiz, hürmetli ekranlar karşısında oturuşu benim hürmetli yaratkan tamaşaçılarım, hem pensiyetlerim. Bugünkü Külküddin tapşırığın min alıp baram. Doktor Külküddinskих nauk, profesör Aspirin Pensilinoviç. Unutmadınız mı? Tanıdınız mı? Bugün min юмор hem şayaru terapisi bilen sizni burşagan barlık şiirlerinizni davalap jiberem. Şunun için ekranlar karşısına irkinep oturğuz. Bütün burşularınızны unutuguz. Kstati, 3 litrli banka koyğuz ekranlar karşısına, men alarını sizge zarejat etip berem. Şulay etip başlaybiz özümüzning Külküddin tapşırığın. Aspirin Pensilinoviç. Aha, обход, gittik. Babay, hallerin neşek? Olay bir şey var. Hayat tilini ko'rsat hele. Nişap tilini juvib jurmaysan? Ay, şey kılındı. Olay mı? İyi. Matri, hayat tekshirgani. Ha. Şöyle babay senin burada ortalar nedir timir tavuğu şekilde? O sonuçta elekten askolka kolganı aldırtmadım. Şunu kadar ol. Şöyle soğuşta buldun mu sen? İyi. 36. yıllarına bitsin. Bit yaşlı yoldular. Yaşlı yolduram mı? Yarar, anlaşıldı. Yarar, tirilip bula mı? Allah, Yarar, ne? ülke sorağım var. Ayt, ayt. Mene bir günlük kaldırdı bitmanda kelgen künneyim. No. Yok ekenlerim. Baram. Poliske deyip çıktım. Mında tuğanlarga tuktalganım eyme. Bütün halk benim arttan bara bitmeden. Yarım. Yerip. Neyden işine tuğbulayı? Ellemeyken birer şol barım. Cırtıldım iken deyip de paradım. Yok. Bilmeyim. Ellemineyken edirek kıyafetim üzgerdim iken deyip. Ellezihini mehdiveran keldim iken deyip bara. Ne seden bulurum? Tak. Kolun yerine yürüyorsan. Ha. Ne? Anladın mı bunu babay? Bilesin mi varsa? Senin kumun kıyıla. Kişiler doyması için seni arttan yürüyorlar. Olayken. Buna kumun kıyılı bitkez bir kişi de yürümez, anladın mı? Ansı da bulur ama. Evet, şulay, mene şulaydır o, şuna yürüyorlar. Tak. Buna значит ne bula? Aspirin ham klizma. Baba içtin mi? Aspirin ham klizması. Hayır, rahmet. Tak, gittik hadi. Tak. Nişlep senin kulağın zor. Boş melekey bulganга. Понятно. Tırışlan, buldu. Jütelesin mi? Jütkürem, aspirin. Keşe mene şomağın seni jütkürün. Bugün al normal, eybe jütküresin kalır. Tüne bu yetirliğine vat etip çıktım aspirin Pensilinoviç. Aha. Mene. Yara, jütelle. Bitirirge evet aspirin Pensilinoviç. Ha, şittin de. Şiitim mene jütkü. Bitirirge gerek. Yara, anısını buldurabız. Значит, мы срочно каструрка yazarız. Kasturka? Ay, eşi vere turandarım. Tak, 2 tapkır günün olsun. Aspirin Pensilinoviç. Ay. Benim bit iş katı tuguluymu? Men jütkürem, mene. Anladın mı men bit? Mında vraş minmesin mi? Nasıl beni üretesin? Ha? Benim özümün metod. Ana 3. palatadan Ivanovka saldım. Şurada, şırttık şurada kasturkını. Hazır 3 gününde jütelerge korkup yürüyor. Ana seninki de bitti mi sırada? Bak. Aspirin Pensilinoviç. Rahmankulov analizlerini berdi. Analizleri yaxşı. Şu. Выписка hazır. Выписка hazırlayınız. Allah akbar seni bile. Nişik выпискаға? Rüşüge demişsin de. Men шығам міне балыстан. Шығасыз. Aspirin Pensilinoviç. Шығармағыз meni. Meni bir tarif bundan balıstan çıksam sırası armaya kop giteler. Soğuk gitseler. Biz armaya mı? Yani biz aştaki utuyamından çıkarsanız meni. Bu seni bunda sokla yatalım selamet gelir. Mişim mi? Men armaya gittim mi? Gidersin gel işine. Aspirin Pensilinoviç. Abi 5 paddon kirpiş ap kelgeni.
5 батон кирпичші мен 5 жыл сақтап жатам үмітімді. Тоже қызықсың, а? Я выпискаға, все. Әтек іш бірін кірем дегені. Ну, кірсін, бегай бәр, кіріп шықсын. Қалырбын тағым. Ну, мен сені нешік дейіп сақлап жатымсың, нешік дейіп? Ну, сіз бит врач, тобығыз бірер шер. Тауыл. Үтіресі. Остыңыз езің мең ма? Тұқтадым. Міне тұқтамасқа керек. Ертегенен сия башла. Диетсі. Нешенші? Так, Рахманкулов диетасы 5-ші диета мына. Так, нешік ажаталар? Әйбәт ажаталар аспирин пенсилереш. 3 тапқыр. Понедельник, среда, пятница. Диета номер 5. Көбірек бұл. Көбірек, значит, диета номер 0. Бүтінлей ашатмайбыз. Ая, нулевой диета, ошамбасың вообще. Сенен дистрофик ясыбыз қадыр. Мына жилдәш отырған, аңладың ба? Бейсің жетмелі балмеларынлары. Бұттан мен неде шер табаймыз қа? Мен қар көпшім ошамын мен енді. Ғапшыны ашамайсың қадыр. Ая, аңлашылды? Аңлашылды. Так, значит, назначение маға. Аспирин, хам клизма. Значит, аспирин дневной, клизма двойной, ночью тройной. Болды? Аңлашылды ма, Рахманкулов? Аңлашылды, рахмат. Аха. Аспирин, пенсилин. Біздің өте шерлі. Неше қалларыңыз жалыбылар жоқ ма? Жалыбы бар. Біле бұл матур қызға жалыбы бар. Так, нәрсе? Кеш білен палатыға кіреді, камы утка дей. Утка дей? Әйе, мен айтам, меңа қызым, менің көптен ұрда кет ошасы келедігім. Бермей. Соң апа, яным, ол биттігіндей утка, аши тұрған утка түгел. Дегендей болса да, мындай болса да, ұрда кетін бик ашысы келе. Ай, Так. Ага. сенің зор ма? Бұлай неше аға? Өзіңде қанағат ма? Өзімні білмем, нәрсе сұрайсың сен? Соң нәрсе деп, қызмет хақы? Мына онсы бәләкәй. Так. Мен қошқанлар ішәдің ма? Шедем? Қайда? Туалетта. Көп мә? Көп, 6 банка. Нәрселер ол? Бомбалар, бір кіші айтма. Шартлата башлайым. Қошан? Апхұттансың. Понятно. Так, мен сізге тіге сүліклер қойғыз дегенім, пиявка ояққа. Ояға ұрташы. Қойдағыз мұсың пиявкаларына? Ей, мен ол пиявкының алдысын ашадым, бір де файдасын көрмедім. Оны ашашы түгел бітіне әбіла қойғыз дедім бітіне сізге. Так, понятно. Үкте бар? Әлесін поп ма? Христос! Мен мәсір мәл шықындырма. Тоқталы лишляп сұқтырыз ұл тізге. Тоқтат! Тоқтама! Тоқтама! Ой, Аллах! Тоқтады! Бұл бұтыныңызына тоқтата. Понятно. Менің шиғырларын оқисың ба? Гәл сенек мені оқып жатамыз. Әйбәт язасың. Бұл дұрыс ілек маған ақыры. Или мен дұрыс келмегенім маға. Так. Ну, лечение шулық енді, аспирин хам клизма. Аспирин пенсилина веш. А? Башына бірер дары язмайбыз мұсың? Яра, башына да клизма yazılır. Қарағыз әлі менің ершақны. Әне, неде ершақлар бар жамағат. Ол уақытта бітаның шерді 5-6 штук кінайы. Давалауы да жайлайды. Аспирин хам клизма. Қазір миллион шер. Мен аларын
профессор башым белән дә ничек дәваласын белмим. Бүгенге вазгыять җәмәгать адәм баласын тумас борын ипподромнан күбеккә батып шапкан атсман шаптыра. Шапканда үзегез беләсез. Шүрепләр бушый башлый. Аңламадыгыз. Ну, түбә китә бушагач. Күкеләре дөрес кычкырмый башлый. Сәгатьне дөрес санамый. Ку-ку. 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 Туктагызлар җәмәгать. Нәрсәдер мин үземнең күке кычкыра башлады бит әле. Таныш врачыма шалтыратыйм әле. Алло, коллега, сәлам. Аспирин пенсилин ич әле бу. Каралы, син теге вакытта йоклаткан күке ойнады бит. Уянды, кычкыра. Син эштәме? Хәзер киләм. Рәхмәт. Җәмәгать. Кемнәрнең күксе дөрес кычкырмый? Әйдәгез миңа ярыгыз. Киттек. Күке врачына. Ку-ку. Ку-ку. Алло. Шәһәр безнең иң бай, иң шәп, иң яхшы психотерапевты тыңлый. Кем әле бу? Ай, Зольда Шәриповна. Ничек мин шушы матур яз көнне сезнең тавышыгызны ишетергә? Нәрсә булды? Канализациян аккан көк пычрак энергияга. Зольда Шәриповна. Ябыңызлар шул краныгызны. Мин сезгә күп әйттем. Ул кара тискәре энергиягызны миңа түкемәгез дип. Дөрес. Сезгә бу шатырырга кирәк. Әйтик, менә шопингка барыгыз, сатучылар белән талашып кайтыгыз. Булышмый. Беләсезме, сезгә тынычланырга кирәк. Күз алдыгызга китерегез, сез диңгездә. Сез батмыйсыз, сез көймәдә. Сезнең кырыгызда балыклар yüzә. Акула түгел, матур бәләкәй балыклар. Сандугачлар сайрый. Шайкалар кычкыра. İştəsizmi? Siz Nirvana'da. Vanlıda түгел, Nirvana. Ну шундый шәһәр инде. Дулкыннар сезне шайката. Сезнең йокыгыз килә башлый. Күз кабакларыгыз аурайганнан аурая. Һәм сез инде йокыга китәсез. Ни хәяҗыкка китте ужас булар белән. Тагын бер бай клиент. İstəmisiniz? Siz kim arqılı? Zolda Şəripovun məxsus sayıdınız kim arqılı siz? Bir kim arqılı tügel. Şirat buyğa. İnformator. İnformat. Demək talon bilən. Talon. Qapıqa dikəşir. Yarar. Benim 5 minut vakitim var. Hem min sizden 5 minutta kişi yasayacakmın. Eydəgiz söyləgiz. Doktor yakından korkunç iken. Siz gözünüzü yumup qarağız. Söyləgiz. Doktor, meni kişiler onunla bitirmek. Söyley başlagaç duraklanalar. Psiklanalar. Tükürələr. Tükürələr? Tükürələr. Nişik tükürələr? Düyako, mene balay. Ben sizden bir şeyine otururuz hele. Min sizne duraklanmışa, psihlanmışa anlarmın. Eydeki söyləgiz. Nerse söylerge? Mine meselen kişe nerse eşledigiz. Siz söyləgiz, min yazıp varım. Kişe de doktor. İyi. Dostumdan evine girdim. Onun evinde yaşayan. Tek. Nerse tek. Nerse eşegen. Kayda. Dostunuzun iyinde. Bir nerse yaşamadan. Yok, siz tanışsınız. Min bu şehrin en yaxşı psikoterapevti. Min seni anlarmın. Min de senin gibi kişi bit.
kuruna. Dostunuzun yine kirdiniz mi? Kirdim. Onun iyinde. Onun iyinde yaşayan. Tek. Tak. Nerse eşigen. Nerede yaşayan? Min sorayım nerse eşigen. Min sorayım nasıl yaşayan? Yok bundan min sorayım sen cevap veresin. Kim bundan şirli sen mi min mi? Sen mi min mi? Min. Sen. Puh sen. Sen. Emin sorayım. Sıra. Sen. Dostunun iyine kirdin. Kirdim. Onun iyinde. Onun iyinde yaşayan. Nerse eşigen. Nerse? Bilmeyeyim. Nişiginde bilmişsin. Sen yağına eşigen dedin. Kayda. Mında? Nerede yaşayan bunda? Mına min eşigen mında. Min. Şu ne yapıyor? Yaşıp tuğut. Tışı bitersin. Yok sen слушай. Sen tanışsan. Nin bu Balinsay'da 15 yılda valanam. Davalan. Min en yakşı psikoterapeut. Sizin yaptı. Psih. Min человек паук. Человек tavuk. Min Batman. Bitlersin de çocuğumu yersen. Min bu işinin ışına barıp çıkacakmın. Siz bu işten şıp çıkacaksınız. Kanaryanı duragul deyip. Sokırdayken hele. Hürmetli dostlar, men de sizning so'rovlaringizga javob bergan bo'ldim. Chunki menga WhatsAppga, kontaktga yozib jibaralar meni patsientlar o'zlarining so'rovlarini, necha kerak davolanishga, necha kerak ne yordam kerak. Mana shuncha kungina yozib jibargan bir o'zimning patsientning so'rovini o'qib ketam, ham shunga javob bergay sabitam. Hurmatli professor, so'nggi vaqtda she'rlarim ko'paydi. Mana endi she'rlar tinglab qarag'iz. Yo'qo tuymaz sizol, ardım ritoz, avitaminos, avur solomatis, ham kunda bir şey turgan şirim, hürmetli profesör, hatın beylan artrit. Yamagat tipishni zamana şiirleri. Horqa şiirler. Çünkü yanga şiirler, anga darular tabu, big jingilgine tugul. Şuna okura men profesör kişi olarak ezirlendim. Mana darularının nindi darular kerak, men sizge hazır anlatıp kitem. Şu varaçlarına bir yazılarını anlap ayğap etkisi kiri tutkanım iken tınlağız hürmetli patsiyent hem kalgan cemaat nişek mına bu şirlerge karşı darular şerge şunu davalanırgan indi daru şerge sizge hürmetlim in birinci bulup mına takdim eten bir daru otpus kirak ifrit bu darun işitkaş üzeme de şiirlekkan bulup gitti. Bu big efektli daru cemaat bunu şerge kirek bir ay, no maksimum 30 gün. Artık yaramay. Ondan soň sizge tağa aytırıydım mına saf havada kullanatırgan daru, onun için avulga qaytırga kirek. Avulga qaytıp şol iki daruni şerge kirek. Onun birincisi jer qazı din, hem berengi otur din. Mana bu darularni aşağıdan sonra kabul ederge kirek. Hem bilge, artritga, artrozga, podagraga büyük köp faydası var. Siz soragan mana bu ardım ritozdan hürmetli dostlar. Ardım ritozdan iki daru büyük faydalı. Tınlap qaragız ul darularını satıp alığız. Jilek jistadin hem kompotu qaynatatizol. Büyük efektli darular dostlar. Alığız. Kıybat tugulalar. Anasını isigizde kaldırırız mene bu iki daru. Bu iki daru abur solav matizinden da büyük faydalı. İkisi için de şerge bula.
Әміне енді достар, қатын бәйлән артритtan дарулар көп, ләкин мен сізге ең көп эффектлісін сөйлеп көрсетем. Аның біріншісі мәхәббәттизол деген дару. Бик эффектлі, расходлы, конечно, шулай да аны шәргә кирәк. Мәхәббәттизол, аны бары кеш белән генә куллана торган булыгыз. Менә шушы хатын бәйләнә артритtan шулай нык эффектлы сыналган дару ул акшабирутазол. Менә күп кешеләр әйткәне бар, бик эффектный дару, шуны кулланалар, менә шушы ширегез китә. Хөрмәтле дуслар, әгәр дә инде менә мин санап киткән 2 дару булышмаса, яңа бер новинка чыкты. Ансы инде атала яңа дару сугып аддин. Бу эффектный дару, ләкин теге учлап шәргә ярамый. Тискәре йогынтылары бар, шуңа күрә врач белән консультироваться итәргә онытмагыз. Әгәр дә менә шу дарулар кирәк булса, мин сезгә бирә алам, үземнең бик яхшы таныш коллегам бар, үзе аптека тота. Алып барам мин сезне шунда, адресын языгыз. Киттек, әйдәгез бергәләп шул аптекага. Йырактан шундый солидный күренәсең. Нихал, вассалам, аптекасының хуҗасы. Исемен алыштырайын да, слушай. Ничектер күз алдына килә, синең аптектан дару алып чыккан кешегә вассалам теге дөньяга узаткан кебек була. Соң, Гали, минекеләр аптекада вассалам инде. Синекеләр больницада вассалам. Мин әйтәм, 1 грамм үзгәрмис инде. Һаман да шулай табак битле, кабак башлысыз гомер буе. Хәзердә хәтердә бит ветеринария институтын бетереп, колхозда 1 ел врач булып эшләп, 3 скотомогильникны да үлгән сыерлар белән шыплап тутыргач, сине бит колхоз үзе 40 капкасына хатлы куды бит. Каралы, пчеловод. Сен вообще молчи. Тараканнан курт айырмаган нәрсә бар, медицинада эшләп йөрисең, я? Мен әйтәм, монда да хайран клиентларымны күреп кайттым. Зияратта. Каралы. Күп сөйләшә башладың. Акчап килдеңме? Барыгыз, обычный. Уртак бит инде. Кесәгә сал давай. Монда сыймаса кая салабыз. Борчылма, анысы өчен. Икенче отделениесе бар аның. Вот банык бу. Безгә хәзер шундый форма бирәләр. Нәрсә? Видеокамералар тыкмадыңмы? Юк инде. Икәү гомер буе бергә урлыйбыз бит. Дурак эштәре син нәрсә? Күзләрегездән күреп торам, җәмәгать, экраннар каршында көлеп утырасыз. Бит менә шушы без көлеп утырганда минем коллегаларым, врачлар, табиблар bütün ил буенча кешеләрнең гомерләре өчен көрәшәләр, аларны сәламәтләндерү өстендә эшлиләр. Әйдәгез әле үземнең исемнән, сезнең исемнән аларга сәламәтлек теләп, эшләрендә уңышлар теләп, гаиләләрендә тигезлек теләп, барыбыз исемендә кул чабып алыйк әле. Рәхмәт дуслар, рәхмәт. Дәвам итәбез. Җәмәгать дөресен әйткәндә, мин үзем куркак кеше түгел. Шулай да кайбер больницага пациент булып барга куркам. Бигрәк тә үзем эшләгән больницага. Китереп тутырдылар практикантлар. Аларның кылынганын күрсәгез. Югыйсә мин дә үзем практикант булган бар. Без болай кыламыйдыр. Күрәсегез киләме? Карагыз. Пациент сәзірмін? Ғафу итегіз. Миңа глав врач әйтті, операция керек түгіл дейді. Неше керек түгіл? Солай. Ано, жиылалы. 20 сенелі 20. Қазір біздің операциясы біз. Жықлада ғой. Ғафу итегіз. Мен сізден қорқам. Сіз исірік. Кім исірік? Мен ме? Сен әлі хирургны көрмедің. Хирург,
Операцияға. Қалиш! Глав врачы шақырыңыз, ердем етіңіз. Қалиш қоя. Ассистент, пациент hazır mı? Hazır. İптер Саттаров, сілкінмәңіз, а то шоу будет неровный. А если заштопаю, будете как новенький. Так, бірінші операция какая? Вот. Кім отны сөндірді, а? Я не могу работать в таких условиях. Келелі мында. Ник, Тұт мені. нәрсеге? Алып кеттік. Қойда? Мұрыққа. Нишләтірге? Айнатырға. Господа, мы его теряем. Mana bir tapışkiye sassakağım. Hey dostlar, biz Reşey vraçlarına rahatrek. Niçin deseniz bizden halk selametrek çetinlikine karaganda. Ayı, bizden patsiyentlarga nindi ukul kazasan da kabul eteler. Nindi daru bilsen de işeler. Ayı, tolpan kazalayken, yılan çıkayken, onlar kilmeske de mıcıt. No, bizde burşap yürmeyler. No, kayber kişilerinden dollar tarşa etip durgan kayber patsiyentlar bizden baş tarttılar hazır. Yürmeyler bizge. Elik olar kelgende glavvraçlar azrak больница üçün akşa kısıp kalallar. Remont sudim. Onlar hazır şitilge yürüyorlar. Dollarlar şunda kala cemaat. Barşalı bitirmağız. Bizden больницаларга da şitil kişiler yürüy başladı. Vallahi deb aytam, men şetirgan больницаga bir zur Yapon naşanligi keldi. Işanmaysizmi? Hazır o'zi söyley. Efendiler, biz o'zimizga qo'yilgan burchni 100%ga o'tadik. Shu burchni o'tar uchun men o'zim Rossiyaga bordim. Lekin unda qishlar bek sovuq ekan, bordim da, shirladim da. Ne kısa oldu? O'ng qulog'im shishib chiqdi. No ketdim больницаga. Anda shirat. Şirat? Da, To'xtag'iz hali. Ender savol Shirat. anlamaysizmi? Yo'q, anglatam. Keshe. So'ng'isining ismi Kitokrani. Nindi motor isim ekan, ha? Shirat oldinda talon olg'a qo'yganlar infomat. Aning qirida 5 etajli mat. Abilar anglamaylar, sugunalar. Men de 1-2 saat mat tingladim da aldım talon morga. Dürüst. Nasıl dürüst? 15 gün nasıl priyomga? Endi 15 kun nishak. Kıgıp buldu musun? Da, vraçka kirdim. Vraç beni kuruga ruchka alıp qog'ozga yoza boshladi. Yoza. Nersa yoza, nik yoza, ha? O'zim de boshda anglamadim. So'ngan bildim, ularda qanday bürokratiya, qog'oz sistemasi. Kirgachda davolarga tegishib endi. Efendiler, shunisi hikmat. Bu yozuvdan to'xtag'ach kelib menim sol quloqni oqtara boshladi. Aytam, "G'afur etingiz, menim o'ng quloq shishdi" dedim. Bu men ayta. G'afur etingiz, men o'ng quloq qarovchi o'ng quloq vrach tugul, sol quloq qarovchi sol quloq vrach deyman. Bar o'ng quloqqa talon oldi, quvib chiqardi. Tog'abilar yanına ketdim, 1-2 saat mat tingladim da aldım talon o'ng quloqqa. Dürüst. Tog' 15 kun nasıl turgan? Tog'in 15 kun. Bu vrachda yoza, kelib kuruga yoza boshladi. Yoza. Bu shulg'at uzoq yozdi. Ul yazgan arada mening o'ng quloq tuzalib, sol quloqim shishib chiqdi. Оказывается, Rossiyada har teshikka bir vrach ekan. Tegalep buldu musun? Nasıl? Tegalep buldu musun? Qishqirib aytaylik, eshitmayman. O'tar. Şulayda hürmetli patsiyentlarimiz bizning prosedurlar, topshiruvimiz uzoqqa yaqinlashdi. Bugün Kulkuddin topshiruviga qarab o'zingizga ko'ngil ko'tarinkilik oldingiz. Ko'ngil ko'tarinkiligi u endi salomatlikka bir odim. Bizning kanalga yoziling'iz do'stlar. Kommentariyalarınızı yazınız. Endi men professor olarak sizga toplar tug'ina o'zimning kerakli retseptlarni jibaraman. Şulayda bizning topshiruv tamam. Sizning bilan bugün bo'ldi professor Aspirin Pensilyanoviç. Sağ olunuz.